Yang lagi puasa lemes bener kayak kangkung kemarin lu. Gua lagi ngambut bercanda boy. Oh ya udah kalau gitu. Mau kemana lu boy? Nyari temen baru lah yang bisa diajak bercanda. Dah gitu amat lu. Amat aja nggak gitu-gitu. Lu manggil-manggil gua. Kagak mat. Salah denger kali lu. Oh iya kali ya. Udah lama gak dikorek nih kuping. Maklum bulan puasa. Lah, conge lu meler mat. Itu Doyo kan boy? Lah iya itu. Ngapain tuh anak di warung? Ayo samperin boy. Wah, Uzumaki Doyo ketangkap basah juga lu. Rekam lu rekam. Siap boy. Apa-apaan ini? Ketangkap basah apaan? Lu juga ngapain sih ngerekam-rekam? Kayak apaan aja? Dah, pakai pura-pura kagak ngerti. Jelas-jelas lu lagi makan siang di bulan puasa. Iya ya. Gua lupa kalau lagi puasa nu. Bisa aja lu ngelesnya kayak bajai. Sumpah demi Allah, gua lupa beneran boy. Gimana kalau gini boy? Yah, kalau lupa mah kagak apa-apa yok. Yang penting kagak lu lanjutin makannya. Menang banyak dong kalau gitu si Doyok. Gue juga mau dilupa-lupain. Ya jangan disengaja juga. Udah aja balik. Dulu boy. Gua boleh minum dulu kagak? Seret bener ini. Kagak boleh yok. Kan lu kagak lupa sekarang. Dah, parah bener kalau gini mah. Harusnya lu ingetin guanya pas sudah minum boy. Biar kagak seret. Kalau gini kan kentang. Kenanya tanggung. Kosong ngomong nanggung-nanggung yok. Gigi lu no kayak serutan jagung.